Dobar vam dan. Ovo je malo neobična situacija za mene. Obično sjedim dolje i onda ljude nakon 40 minuta izbacujemo s pozornice. Sad vi to meni napravite. Znači, moje izlaganje ima naslov Moj hobi, moja arhitektura. Hobi je oris, arhitektura je arhitektura. Ja sam čovjek arhitekt koji već 25 godina radi na izdavaštvu, promociji, predavanjima i tako dalje. Ovo je slika prvih urednika časopisa Oris. Stara je skoro 25 godina. Mene ćete prepoznati, samo sam malo drugačiji. Tadej Glažar iz Ljubljane, Ante Nikša Bilić iz Zagreba, arhitekt i Tadej arhitekt, Damir Fabijanić, fotograf, izdavač iz Zagreba, Ante Rašić, prvi dizajner Orisa, to su sve urednici, Vera Grimer, arhitektica iz Trokuta, Beč, Zagreb, Istra i Sanja Filip, arhitektica, profesorica iz Zagreba. Tada smo odlučili da radimo časopis Oris, koji danas više ne izlazi. Odlučili smo raditi časopis koji mislimo da bi svatko htio čitati. Ta ideja o časopisu i djelovanju na polju promocije arhitekture nije pala tog trenutka s Marsa ili onako iznenada. Ja sam diplomirao 1980. godine. Vrlo brzo bio neko vrijeme na fakultetu. Užasno me je vuklo to da gradim kuće, pa sam otišao s fakulteta, ali sam u društvu arhitekata, tada Savezu arhitekata Hrvatske, bio vrlo, vrlo aktivan. Počeo surađivati u časopisama Čovjek i prostor i arhitektura. A 1987. dole piše 89. 87. bio sam pozvan napraviti izložbu o Zagrebu u okviru finalne izložbe Internationale Baustellung, International Exhibition in Berlin 87. godine, koje smo kasnije prošetali kroz 11-12 gradova, galerija u čitavom svijetu. Vidite dolje treće izdanje i to su sve sigurno bile podloge za to da jednog dana, to sam ja napravio krivo, jednog dana da dođemo do priče Orisa, Oris kuća arhitekture i svega onoga što se radi u Orisu. Zahvaljujem Novici, Ivani i čitavoj sjajnoj ekipi što su mi dali priliku nešto govoriti o Orisu i nešto govoriti o svojoj arhitekturi. U 40. minuti samo me prekinite. Ja bi jako puno toga htio ispričati, ali sad mi je jasno kako je predavačima na danima Orisa koji nemaju ni toliko vremena. Jedna isto sigurno od krasnih situacija je 1991. godina. Tada sam bio, osim urednika u čipu Čovjeku i prostoru arhitekturi, i voditelj galerije u društvu arhitekata. Kada smo radili izložbu Lebiusa Vuca u Zagrebu, u našoj organizaciji, da bi onda 30 godina kasnije u Oris kući arhitekture ponovili istu tu izložbu. Lebius Vuc je smatran guruom dekonstruktivizma, prijatelj sa Zahom, Gerijem, Kop Himmelblauom. Sjećam se, znači ovo je bilo prva polovica 1991. godine, u praskozorje Domovinskog rata, kad se to sve sleglo ili išlo prema nekom miru i dogovoru. Lebius je organizirao 100-tinjak svjetskih arhitekata, ovih koje sam tu nabrojio, i još njih 97 da rade projekte za Vukovar i
druge hrvatske gradove. Nažalost, političari su mi rekli da još nije vrijeme za to. Ako ćete imati priliku, takovu priliku, ne daj Bože rata, nego neku drugu priliku, nemojte ju propustiti kao što je Hrvatska tada propustila. 2.3.1999. izašao je prvi broj Orisa. Bilo je sjajno, bilo je nevjerojatno na prezentaciji. Malo tko je vjerovao da ćemo izdržati 20 godina, 21. I mi smo bili skeptični, ali znate kako je s hobijima, ne znate kada prestati. Tada je krenulo. U Orisu je bilo užasno važno uvijek fotografija, autorski tekst, izabrani, profilirani autori. Kada smo izdali broj 100, onda smo odlučili prebrojiti sve suradnike koje smo imali u tih prvih 100 brojeva. Pod suradnicima, ja mislim da su važni i ljudi koji su nekoga vozili, čistačice koja nam je čistila prostor, do vrhunskih autora, dobitnika Pritzkerove nagrade. Nabrojili smo ih preko 3000. Završili smo eru Orisa sa 126 brojeva, prema tome taj broj je danas puno veći. Ovo je Peter Zumthor. Oris je imao priliku doslovce prvi u svijetu objaviti ovu njegovu kuću u kojoj on stanuje, u kojoj je drugi dio ureda. Bili smo tamo. Radili smo intervju nekoliko puta sa Smiljanom Radićem. Ovo je vrijeme kada je radio Serpentine Gallery u Londonu. Do Normana Fostera smo došli nakon par godina i onda smo vidjeli da je normalan čovjek. Zlatko Ugljen, užasno sam ponosan na to da Oris ima i dan danas prijateljsku suradnju sa velikanom bosansko-hercegovačke, zapravo tada jugoslavenske arhitekture. Ako imate priliku, proučavajte, mnogo toga ćete naučiti. Osim arhitekture, Oris ima u svojem podnaslovu časopis za arhitekturu i kulturu. Naravno da to baš ne bi trebalo tako reći, ali kultura. Miljenko Jergović, vjerujem da je u ovim regionalnim prostorima to ime poznato. Tekst koji je pisao za Oris. Naš urednik Damir Fabijanić, vrhunski jedinstveni fotograf, ne samo arhitekture, nego vidjelo se to u Orisu. Nismo ga mi otkrili, naravno, ali u Orisu je dao veliki doprinos i toj portretnoj fotografiji, osim nezaobilazne arhitektonske fotografije. Ili Josip Klarica, fotograf, nakon Toše Dapca, kažu najveći, tada se reklo, živući hrvatski fotograf. Nažalost, više nije. S njim smo radili nekoliko sjajnih projekata. I recimo da ima povoda da sad istaknem ovu osobu, Jagodu Bujić, osobu, umjetnicu izuzetnog formata, koja je neki dan pokopana u Dubrovniku, rođena u Splitu. Imali smo priliku ne samo raditi intervju s njom, nego i napraviti njezinu izložbu koja je rađena za Zagreb, za kuću arhitekture. Izložba je rađena, nastajala u njezinoj vili kući u Provansi. To smo pratili. Ovaj čovjek je napravio sve te skulpture koje su tamo rađene. Izložba je na ovaj način izgledala u Zagrebu. Usuđujem se reći, bio je jedan događaj, kulturni događaj. Nekako se mislimo da je Oris ne samo kuća arhitekture, nego da je kuća kulture, komunikacije, dobrih vibracija. Tada smo i postavili ovu skulpturu koja je nastala u Provansi.
Nažalost, morali smo ju nakon par mjeseci maknuti odavde jer tako, grad Zagreb nije našao razloga da ju zadrži, bez obzira što ga to ništa ne bi koštalo. Danas nema više časopisa, ima galerije, ima naš Oris online na kojem prikazujemo arhitekturu hrvatskih i ne samo hrvatskih autora. Molim režiju da puste ovaj video. Ovo je projekt dvije palače hrvatskih kreatora, Ive Letilović i Igora Pedišića, završen, otvoren ove godine. Jedno izuzetno djelo. Kada idete prema Hrvatskoj, dođite do Zadra, pogledajte, uživajte u ovom prostoru. U Zadru kao takvome, sa onim fenomenalnim morskim orguljama. Imate svašta tamo vidjeti, pojesti, uživati. Mi smo ove godine tom projektu, odnosno Ivi i Igoru, dodijelili Oris nagradu. Oris nagrada je ova kristalna piramida koju je dizajnirao Alvaro Siza. Ja bi se usudio reći prijatelj Orisa, nekako si umišljam i moj osobni prijatelj, s obzirom na sve što smo imali prilike zajedno proći, ako smijem to se staviti u relaciju sa jednim takvim čovjekom. To je piramida koju smo napravili, izlili u Češkoj, u kristalu, dodjeljuje se dobitnicima Oris nagrade. Galerija i dalje djeluje, nastojimo raditi interesantne izložbe. Ovo su recimo crteži Tadaa Anda. Izdali smo jednu knjigu Tadaa Anda na njegov poticaj, molbu, pa čak i djelomično sufinanciranje. Oris kuća arhitekture aktivna je, naravno da nas je korona jako usporila. Otvorenje izložbe RCR-ovaca, prostor ispred galerije, ova dva parkirališta nastojimo redovito nečime popuniti, ne samo da popunimo, nego da imamo ovakvu atmosferu. Vjerojatno znate da je Oris je potpuno privatno poduzeće. Oris kuća arhitektura je udruga, NGO. Nažalost, nikad vrlo malo sufinancirana od službenih struktura, to je Ministarstvo kulture. 5% našeg budžeta dolazi iz tog izvora, ali unatoč toga mi već skoro 25 godina radimo. Pa onda nađemo ovakvog sponzora, Jamnicu, koja nam da nešto novaca, koja nam onda napravimo paviljon, ili Hrvatske željeznice, pa neko vrijeme 3 puta smo pokušavali pokrenuti restoran, rekli su da je to sjajno, ali iza svega stoje financije. Ovaj kontejner smo posudili od Hrvatskih željeznica i napravili izložbu čileanske arhitekture. Može video? Ovogodišnji dani Orisa, nakon pandemije, iznad svih naših očekivanja,
možda sadržajno neću reći najbolje ikada, bili su, ja mislim, sjajni. Po broju posjetitelja najbolji ikada i ono što je nama važno, a i vama sigurno važno, iako imate veliku, koliko vidim, suradnju, pomoć od komore ili komora to sve vaša radi, sa niz sponzora koji nam omogućavaju da možemo raditi ovo što radimo i da možemo čitavu godinu raditi. Ne? I tako dalje, i tako dalje. Neki od vas su bili tamo. Na broju od 2396 prestali smo dijeliti, prodavati ulaznice. Sad, nakon 25 godina bavljenja Orisa i nakon 25 godina pohvala i tapšanja po ramenima, povremeno se osjećam ovako, ali postoji kiropraktičari koji onda rješavaju stvar i idemo dalje. I to je priča užasno kratka o Orisu, pa mi ostaje još nešto da govorim o arhitekturi. Oris mi je pomogao, otvorio vrata prema nekim ljudima iz svijeta, tako da smo ih dovodili i dovodimo još uvijek u Hrvatsku i oni ovdje u Hrvatskoj, tamo u Hrvatskoj grade neke svoje projekte, prezentiraju neke vizije. Ovo je vjerojatno meni najdraža suradnja, Alvaro Siza, koji je pozvali smo ga za investitora, jednu jaku građevinsku hrvatsku firmu ili možda najjaču, da u okviru tog dvorca čiji vlasnik je vlasnik i firme, supruga gospodina zaželjela se imati svoju kapelicu. Siza je prihvatio to, evo baš proučavamo lokaciju. Inače, ja nisam iz obitelji graditelja, arhitekata, istina je da su moji roditelji bili školovani, ali nije bilo nikakvih, neka teta je, kažu da je lijepo crtala i to je sve. Ovo je, sa ponosom pokazujem, moji preci, dolje naravno vam je jasno da sjede moj djed, ja sam u sredini. Sjede moj djed i baka, stričevi, tetke i tako dalje, to je iz sela Karivaroš.
u Hrvatskom Zagorju. Prvu svoju kuću gradio sam 1978. godine. Ovo sam ja, naravno. Moja susjeda, to je na južnim obroncima grada Zagreba, gdje smo kopali temelje, kako se to tada gradilo, zajedno sa rođacima, sa susjedima, s kolegama s fakulteta. Ivana Dobrković, ovaj čovjek iz Dobrkovića iz Hercegovine. I tako smo sagradili moju prvu kuću. Vratimo se Misizi. To je lokacija gdje je on na kraju, nakon dosta godina, pa mislim čitav proces je trajao skoro 10 ili čak 10 godina, u blizini dvorca Miljana. Ovo tamo su već slovenski bregi. Siza, da bi neko bi pomislio, sad to je samo neki projekt za njega, možda čak neće ni doći. Danas, zapravo već dosta dugo više ne putuje toliko po svijetu, gradi po svijetu, ali ima uvijek neke asistente koji otiđu tamo pogledati, ali došao je nekoliko puta u Hrvatsku. Jednom sam ga vodio po obali i ovo smo u Ninu pokraj Zadra, gdje je zapravo i dobio inspiraciju za tu svoju staklenu prizmu u koju je ugradio staro hrvatsku kapelicu. Siza kad počinje raditi i kasnije užasno puno crta od ovih već promišljenih stvari ili crta ovakve detalje, užasno puno puši, užasno je drag, otvoren i onda sve je definirano i na kraju onda imamo rezultat. Naravno, po njegovoj želji napravili smo mock-up u 1:1 čitave kapele. Ovo je zapravo druga lokacija na kojoj je građena ta kapela. Isti projekt, naravno, kak je topografija drugačija i nešto drugačije u svom donjem dijelu, smo radili pokraj dvorca Zorkovac, koji je isti investitor kupio. Mi smo na tom projektu radili. Sjećam se kad smo tamo napravili mock-up, onda je došao Siza i mislim da smo proveli 3-4 sata zajedno sa Soto de Morom, njegovom suprugom, i onda smo morali pomaknuti čitav mock-up, ne tog trenutka jer je to nemoguće, ali za 10 metara da bi Siza bio zadovoljan, iako je parcela veličine 200.000 kvadrata, ali on je to htio 10 metara pomaknuti, a onda smo odlučili da se ovdje, odnosno ne mi, investitor je odlučio jer on je iz ovog kraja i bila je prilika kupovati taj dvorac, pa je onda sva ljubav prešla na ovu lokaciju umjesto dvorca Zorkovac. Vrlo pažljivo je građena kuća, putovala se u Porto, pa je on dolazio, ne tako često naravno, pogledati što se radi. Ovo je kod njega u Portu, gdje smo uzorke kamenja gledali. Kamen je svijetli, mislim da je to dovoljno reći. Kad dođete u Zagreb, u Hrvatsku, javite se, možemo zajedno sve to pogledati vrlo rado. Vidljiv je beton, što je u Hrvatskoj još uvijek veliki izazov. Srećom, investitor je i graditelj i ima zna u što se upušta, ali to nije značilo da nismo rušili neke stvari. Također ovi stolci su, sav namještaj, uključujući stolci, su Sizin dizajn. Križ, govornica, ovo je vrlo interesantan detalj ovdje. Teško je fotografijom prikazati ovaj tabernakul,
teško je to prikazati fotografijama, postoji video, mislim na Oris Online-u, ako pišete možete vidjeti taj video. Zapravo priča još uvijek nije gotova. Ovih dana doslovce očekujemo iz Portugala da nam se dostave keramika koja bi trebala via sacra, križni put, biti postavljena na kamenim stupovima. To su sizini crteži 30 puta 30 cm prebačeno na keramiku. Ovo je siza, ovo je taj dvorac, to je vikendica koja je kompletno obnovljena, ali investitor je u jednom trenutku shvatio da, bez obzira koje su njegove financijske moći, da je neracionalno imati ovakvu vikendicu, ali prije nego je to odlučio je napraviti si bazen, podzemnu garažu, bla, 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 da bi sve što treba ići, ovo sve njegovo zemljište tu, ne? Sad je u kupovini i ovoga, odlučio je da to komercijalizira, napravljen je program za jedan hotel od 60-ak luksuznih soba, sve skupa sa spa centrom i podzemnim vezom između svih tih objekata, jer dvorac postaje dio ovoga sa izložbenom dvoranom. Tu smo se mi sada, kako bi rekli, učepili. Ne? Tako, ovo je sada naš projekt koji razvijamo, koji je sada na građevinskoj dozvoli i ako uspijemo doći do sredstva, europskih sredstava, ne, onda ćemo do 2025. morati završiti ovaj projekt. Ali to morati, ništa se ne mora, ne, to je postojeći objekt. Dakle, nastojali smo se prilagoditi maksimalno terenu, iskoristiti situaciju, biti zeleni, kako se to danas popularno kaže. Ovo je pozicija restorana, ovo je lobija, sobe lijevo, sobe desno. I recimo da imamo nekakvog iskustva s hotelima, pa nas je investitor zato i angažirao. Ovo je naš najveći projekt hotela Belvin na, ovo je Mali Lošinj, u jednoj perfektnoj uvali Čikat, gdje smo 2013. pozvani da bi negdje tamo daleko na otoku Cresu radili golf terene, jer kao mi smo buldožeri, mi to možemo golf terene, ali onda se usput dogodilo, imali su gotove projekte već za ovaj hotel, su nas pitali što bi mi napravili. Onda smo im rekli da bi nešto napravili i tako smo dobili posao. 35.000 kvadrata, 210 soba, organizirali smo se, imali smo krasne suradnike i možete sad malo jače ton dati, ne moj nego na videu. Poslije sljedeća faza je bila uređenje čitave obale. Možete pustiti sad ovo. Nakon ovog trenutka u roku od doslovce 7 mjeseci, tih 35.000 kvadrata dovedeno je u ovo stanje. Znači sve je u 7 mjeseci isprojektirano, izdizajnirano, opremljeno, sagrađeno, useljeno. I danas mi se uređen okoliš. Ovo su fotografije par mjeseci nakon otvorenja. Srećom, dan danas to tako izgleda, zato jer se vodi velika briga o okolišu. Naravno, pretpostavljate koliko je bilo sa lokalnim stanovništvom i tako dalje problema. Interijer, znači 7 mjeseci. Za svaki ovaj detalj, svaki ovaj tu detalj, ne, svaku ovu plohu, svaku ovu visinu, svaki ovaj nagib. U jednom trenutku je čitav moj ured, koji je tada imao 15 ljudi, preselio na Lošinj i mi smo bili na
raspolaganju investitoru 24 sata. Hotel je kvadratnog tlocrta sa atrijem. Uspjeli smo nešto stabla sačuvati. Danas to dvorište izgleda, odnosno atrij ovako izgleda. Imamo jedan problem koji tada nismo znali, pa ću vam ga prenijeti da to izbjegnete. Ovo je zatvoren prostor, naravno gore je otvoren, i sunce kada pada udara u ove staklene plohe i veliki su problemi kako ovu travu sačuvati. Ali fotografija je lijepa, ne? Još je trava bila zdrava. Ovo su kupole rađene po našim nacrtima. Iznad kuhinje imamo začinski vrt koji doslovce je vrt za kuhinju ovog hotela. U susjednom hotelu je restoran koji je dobio prošle godine Michelinovu zvijezdu i u toj uvali je Roger Federer prošle godine ljetovao. Bazen koji imali smo naravno problem sa visinama koje smo morali savladati. Prvi puta tada sam, moja najstarija kćer je slikarica, odnosno ilustratorica. Radili smo u keramici, ona je radila oslik. Morala je biti vrlo pažljiva. Tamo gdje se vidjelo nešto više od ovoga morala je kupaće kostime oblačiti, ali dobro, to je to. Evo, to je jedna promo slika za bazen vani. Radili smo i obalu u toj fantastičnoj uvali, 3 km dugačkoj. Moram priznati da to je jedno senzacionalno iskustvo. Tih kratki rok je zapravo izvanredan jer to je bio prvi projekt novih vlasnika koji su se trebali i željeli dokazati da oni to mogu, pa se nisu gledali čak ni novci. Naravno, mi znamo što su novci, što su tuđi novci, ali je puno lakše tako i raditi, ali bila je i ta odgovornost. Ali recimo kod namještaja mogli smo birati Timsove fotelje i to originalne, sve je to stizalo kad smo si mi zamislili. Naš light dizajner Dejan Skira, ovo su svjetleće meduze koje po noći svijetle, zidovi od ostatka kamenih i ovo su masivi gore. Na Lošinju u toj uvali postoji jedan predivan hotel Helios, istog arhitekta Bregovca, kojem slijedi rušenje jer je daleko ispod standarda, ali dok je još tu investitor je, ovo je sve zapravo, tu je taj hotel Helios, ne ovo, nego je hotel. Ovo je stara fotografija gdje se vidi hotel Belvi, Alhambra. Ja mislim da 2/3 ovih vila je u vlasništvu vlasnika. I mi smo odavdje do ovdje uredili sada, završili uređenje obale i predstoji nam 3. faza ako se riješi sva ova situacija oko tvrtke Jadranka. Napravljen je natječaj za hotel Helios, pozivni natječaj, mi smo također pozvani. Imali smo ideju da napravimo ovo. Sad vam je jasno što znači onaj krug. Ovdje je ulazni prostor i onda da smo sve digli gore. Lokalna zajednica potpuno razumljivo je jako brižna ovih borova, iako su oni zasađeni u 19. stoljeću i zapravo su korov, ali korov je sad krasan i slaže se, ne? Na vrhu bi trebala biti staza za trčanje, ali mi smo se prestrašili takve ideje i nismo ju dalje razrađivali, nego smo prezentirali na natječaju ovakav projekt koji je naravno isto imao veliki broj soba i tako dalje. I sad ću brže kroz to proći. Ostalo je neriješeno na kraju. Trial HD tvrdi da su oni dobili, ja se nadam da sam ja dobio, investitor ništa ne govori. Vidjet ćemo jednog dana. Ne? Evo, to su stvari koje smo radili da bi privolili investitora na našu stranu.
Pokraj Malog Lošinja je, idemo ubrzati, pokraj Malog Lošinja je Veli Lošinj, gdje smo istovremeno s onim hotelom smo radili bazen sa garažama i tako dalje, a onda smo prije par godina završili i ovaj projekt koji možemo video, koji je u ovoj projektantskoj fazi izgleda ovako i opet ako netko želi angažirati moju kćer za oslikavanje, samo se meni javite. Ne? Nju sam angažirao da napravi, uljepša naš projekt, da mu da tu dodanu vrijednost, ja bih rekao posebnu vrijednost. Opet je rok bio sulud, opet je to je rađeno i u korona vrijeme, tako da je bila atmosfera ne baš najbolja. Konačni rezultat je funkcionalan, ali se vidi u kvaliteti izvedbe da to nije to. To danas tako izgleda. Uspjeli smo par puta prevariti investitora jer nije pratio projekte. Ovaj stup je trebao još ići 5 metara u zrak, to su pročitali iz nacrta pa nam nisu dali. U okviru tog kompleksa smo napravili jedan wellness, jako se volimo igrati materijalima, istraživati. Ovo su valovito staklo, rađeno za ovaj naš projekt. Volimo ove detalje. Kako ovaj stup obložiti staklom, a da ga možeš staklo jednostavno demontirati, da možeš promijeniti. I sada bih pokazao, krenimo u Slavoniju. Tamo već puno godina, zapravo ja mislim od 95. radim različite projekte. Što se tiče projekata, nakupilo se, ja mislim, barem 20 projekata. Što se tiče realizacija, 5, 6, 7 realizacija. Ovo je mali grad Pleternica koji, ne znam što bi rekao, nema neki svoj identitet. Mislimo da svojim projektima sada stvaramo identitet tog mjesta. Ovo je vrijeme kada smo već par godina bili u Pleternici, kada smo ovo staro kino preuredili u multifunkcionalnu dvoranu, a kada smo u ovom parku napravili staze, klupe, dječje igralište, kada se počeo izvoditi naš trg sa muzejem, kafićem, suvenirnicom. Poslije toga smo napravili šetalište, sada smo dobili građevinsku dozvolu za hotel ovdje. Ovo rijeku Orljavu, tu smo proširili u jezero, to nije napravljeno, to ide 2 mosta pješačka, trg branitelja, tamo negdje je neka kurija evo tog našeg igrališta. Čak mislim da smo ovo radili besplatno. Ja opet kažem, volimo te detalje, klupe koje su danas postale glavna klupa u Pleternici, jedina. I ovo je ono što nas se zateklo prije nego što smo, zadatak je bio, dajte Andrija nešto napravite ovdje, idemo neki trg, tu se treba nešto događati, tu se naravno stočni sajam održavao svake subote, ovdje je benzinska, pa neke tribine, pa da tu ljudi mogu doći, pa ovdje nam je benzinska, pa ćemo nekakav muzejčić i tako nešto, da bi onda nama ovo bila inspiracija za ono što ćemo napraviti, a to je ovo. To je ovaj trg, ovo su betoni u boji sa fontanom, kako to svaki trg mora imati fontanu, jel tako, to bar mi u Zagrebu znamo. Ovo su tribine, vidjet ćete, i tu je benzinska stanica. Imali smo sjajnu suradnju sa stručnjacima za beton, radili smo analize i istraživali koje boje hoćemo. U tom našem prvom projektu idejnom, znači ovo je to, i ovo natkrili smo benzinsku, ali bogata firma INA nije baš htjela to izvesti. Ovo je danas muzej koji će biti za 2-3 tjedna otvoren, prodor. Znači ovako smo sakrili tu benzinsku. To tako danas izgleda.
Ovaj beton je sjajno izveden, ispjeskaren, ovaj nije ispjeskaren i tako dalje, ali čovjek je sretan barem sa nečim. Evo ga. Ja malo sad ubrzavam da vam još nešto. Ovo su kako nije pod pravim kutem, onda smo se igrali ili nam se nametnula ta priča oko spajanja tih ploha. I najvažnije je to da je to postalo zaista gradsko središte gdje vrlo često se ovakove stvari događaju. I ova dvorana je tu isto naša, s druge strane će doći, nadamo se, uskoro hotel. Postalo je zaštitni znak Pleternice, pa i ovo ćemo preskočiti. 10-15 godina prije toga u Požegi, gradu pokraj, radili smo groblje. Ovaj zid visok je 6 metara, napravljen je od otpadne cigle. Tamo su radili kapelicu, centralni križ. Jako jedna vrlo dragi projekt nam je spomenik palim braniteljima na brdu Papuk, planini Papuk, pokraj Požege, u tom istom kraju. To smo dobili na natječaju gdje smo može ovaj video, gdje smo postavili ovih 11 branitelja poginulo, postavili smo naravno 11 stupova, promjera su 11 cm, visoki su 11 metara. Potrudili smo se sve to skupa precizno iscrtati. Naravno, tu je 11 svijeća, klupa. Za ovo smo sada na građevinskoj dozvoli, to je isto u tom kraju, ispod Papuka. Danas se to u Hrvatskoj vrlo lijepo zove interpretacijski centar, to je dom kulture sa muzejem, sa istraživačkim centrom. Isto spada u taj program europskih novaca, izložba, predavanja, razred, restoran, muzej, laboratorij, knjižnica, tako dalje. U Kutjevu isto tamo, pozvani smo u centar grada nešto pokušati smisliti. Smislili smo nešto što naravno nikad neće napraviti, uključujući popločenje. Ovo je sa Čikata naše popločenje. Trafostanica. Davno smo radili ovu kuću u Puli za našeg light dizajnera. Sljedeći tjedan imam prezentaciju ovog projekta. To je helenistička cisterna na otoku Korčuli iznad Lumbarde. Današnje stanje, to je zaštitni prezentacijski objekt. On štiti ovo tu od arheolozi tvrde da nikad ovo nije bilo natkriveno. Ok, oni tvrde. Ja to ne znam. I radimo ovakav jedan objekt, naravno koji je potpuno otvoren. Nadamo se da nećemo ova biti temperatura kad će biti vani 35, tako da smo sad u jednom sjajnoj suradnji sa kompanijama za staklo, za ventilaciju, za solare i tako dalje. Evo ga. I onda bi na večer, to je na vrhu brda iznad Lumbarde, to bi trebalo imati, opet postati novi. Nedavno smo završili i ovaj idejni projekt vile u centru Zagreba. I za kraj sam, možda najvažniji projekt, to je naš drugi dom. Moja supruga Jasminka je također arhitektica. Imamo također na padinama Sljemena, ali sa druge Sljemena Zagrebačke gore, s druge strane. U parku prirode uspjeli smo nekako sagraditi ovu kuću, dobiti sve papire. Ovo je fotografija od pred par godina gdje su ova stabla već ovdje gore, ne i ovo sve skupa. To je naš drugi dom, naša kuća u kojoj, naravno da je ovo sve skupa inspiracija, u kojoj provodimo svaki vikend, ako nisam u Podgorici ili negdje drugdje.
To je i mjesto u koje dolaze naši prijatelji. Hvala Bogu, ne prečesto, tako da imamo svoj mir. Nakon puta u Čile napravili smo si kako mi Zagorci volimo reći, hot tub. Grijemo na drva ovu vodu, a najljepše je kad je tu snijeg, pa onda se vani kupate. Drva dolaze iz šume, ovo je majstor od šume, koji par puta je nešto napravio s prstima u toj šumi. Ovo je gazdarica